So it's almost 6. We don't know if the video is Kami sa eskwelahan sa una ni Papa karon. big na kayong school. Oh. So na daw, direct kami magduwa. Natoy mango dire. Wala nang mango ba? Putol. Okay, so isway na to. Take up. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. So, nahatang view sa school. Sa akong school sa una. Nanamit dira. Tanaw na to. School. Ako nakag-improvement. Dagan kay buildings. So, medyo ngit-ngit na kay sa naron. 6 na. So, right there. Ari may mag-flag ceremony. So, we're at 45 meters. So what time din mo sa flag dia pa? Try na to sa subot. Okay. Balik ta. Tingnan na to ba na buildings. Sa to. Ako kita. Ring aside. Balik ta. Right here. Right there. So, sita. So, dagan kay trees nakapalibot sa school, right? Rita, balik ka sa pito. Sa mo kan naka flyback mo ta. Playbook na ka. Just right over us. Time to land. Try to make a landing. Bye. Bye-bye. Hello mga. Hello. Late ta.
Meron. So, there's the playground. Okay. So, dito na maka-demo kay ngit-ngit na kayo. Pinagay mo kakita sa mga. Let's go. Landing. Huwag to kaabog. Huwag to kaabog. Buga. Nitis ah.